Mag mwandu mawuokielo Ali Hassan Joho ogolo siem mager ne achudhe mosebedo kaya kolope mayudore aluora ma Nam Chumbi ma onego bed ni dhoedhe go luwe rech. Koloso e kinde chako ayanga chenro mar gero dho wath ma Mweupe e gwenge ma Msambweni e kaunti ma Kwale e nengo ma Sh256 million. Jo nyiso ten loch nanga e gwengego mondo ne ni giduoko lope duto mag sirikal manoyaki kod achudhe ma kamago e lwet sirikal. Gedo mar dho wath ma Mweupe idhi chwal kod bengi mar piny mangima kaachiel gi sirikal mamalo. Present. Muangalie kokote mtu ambaye amechukua ufuo wa wavuvi warudishe tu wenyewe, na kama warudishe wenyewe mutumie nguvu ya serikali ku reclaim and restore what rightfully belongs to the people of that area. Hata zile bandari zile ambazo zimechukuliwa za zamani tuzifuate. Tuzifuateni. Yoyote aliyochukua bandari arudishe mwenyewe ama muzifate. Tunaletewa vifaa ambavyo vitaweza kuboresha biashara ya uvuvi. Kwa sababu Mheshimiwa Waziri, samaki wakishikwa zaidi ya tani moja, basi mara nyingi hawa samaki huuzwa kwa bei ya kutupa. Kwa sababu simply because hatuna sehemu za kuhifadhi samaki. Pili, ningeomba kuwashukuru wale wote ambao wameshikilia mahali hapa, wamevipiga vita dhidi ya mabwenyenye, na hasa shukrani